جاکی بنەفدەم و حەمدەمە و باش بن هادەمێ پێشکەشکردنا بڵتەنا دەمژمێر 6 و دەست پێکێ دەژی سەرنووچە. جبا دەستنیشانکردن و پەسەندکردنا نوێنەرن خوادە کوالیسیۆنا نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنا سووریەدا ئەمێنداریە گشتی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە بەژارێ قامشلۆ بیا سیاستمەدارێ باکوورێ کوردستانی عوسمان ئۆجەلان ئاشکرا کرد و تورکیا دخوازی ئەزمونە قوبڕوسێ لە سووریە بژی بکێ فواد علی کۆڕا گەهاند و تورکیا بە تو ئەوەیەکی دۆزە کوردی لەگەڵ قەندیلێ گوتوبێژ ناکێ بەدێ دراکردنا سلۆگان و ئالو وێنێن خوا و بالەکردنا بارەگەیان ڕژێ مێدە بەردەوامە دووبارە سلااو ji bo destnîşankirin û pesendkirina nûnerên xwe de koalîsyona niştimanî ya opozîsyona Sûriyê de emîndariya giştî ya Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê li bajarê Qamişlo civiya Mihemed İsmaîl berpirsê rêveberiya Polîtbûrêya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û endamê desteya serokatiya Enekesê ji malpera encûmerê re ragihand ku di civîna wan de behsa mîkanîzma destnîşankirina nûnerên Enekesê de koalîsyona niştimanî ya opozîsyona Sûriyê de li şûna nûnerin ku demê nûneratiya wan bi dawî hatiye hatekirin herwiha endamên nû de desteya siyasî û desteya giştî ya koalîsyonê de hatin bicihkirin. İsmaîl herwiha diyar kir ku destnîşankirina nûnerên Enekesê de desteya damstandkar de cêgirê serokê koalîsyonê hata paşxistin ji bo civîna bê ya encûmenê. İsmaîl herwiha eşkere kir ku nûnerên Enekesê de koalîsyonê de ji bo komîteya destûrî û endamek ji bo komîteya destûrî ya bê ya به سرپرشتی شاندر ناودولتی ji bo Sûriye hatine hilbijartin. Di çarçoveya beşdariyê de bername civat de ku şeva borî li ser ekranê arkê hata pexşkirin siyasetmedarê Bakurê Kurdistanê Osman Öcalan ragihand ku Tirkiye bi destêwerdanê de Sûriye û Rojavayê Kurdistanê de dixwaze de pêşerojê de ezmûna Qobrsê li Sûriye bicî bike. Em dizanin ku Tirka di mecûda zor devlet çêkirine ku ev divê 16 devlet me çêkiriye û di xwînî Tirkan da devletî Tirk da devletbûnê heye. Bê devlet ev nedikanin rojekê jiyan bikin. Ew dema ku divê em siyaset bikin divê em devletekî çê bikin. Li siyaset li ku kirin li Qibris kirin. Çi çêkirin? Devletî Tirkî Bakurî Qibris çêkirin. O dünya gişkî gona jî berdamin ji bo wî gavekî jî paşvan navêjin Tirkiyeyên di nav çalakiyekî de ku hin devletî nû çêbike. Dagirkirina Efrîn, Cerablus û li gel Minbiç yan pêngavekî nû ye ji bo devletbûnekî Tirk e. Ha vî carî belkî navê wî Tirk lê nekin İslamî lê. Ali Xwe Fuad Alî ku endamê desteya siyasî ya Peymaniya Niştimanî ya opozîsyona Sûriye got ku bi tu awayekî Tirkiye li gel serkirdeyên qendîlê doza Kurdê li Bakurê Kurdistanê gotûbêj nake eger Tirkiye bixwaze doza gelê Kurd çareser bike wê diriya peyondiyê li gel rewşenbîr û aliyên siyasî ve çareser bike. hinek ragihandinê wanî nêzîkî AKP dibêjin wek Zahid Gul wek Tewfîq Salha evanay jî dibêjin dibe wê Erdogan xwe nêzîkî pirsgirêka Kurdî bike bes ne PKK wê nema vegerê wê peymana di Öcalan re emzekir ew dibêjin o Cemîl Bayq ew peyman tê vebir Öcalan nexwediye biryarê erê bi dev dibiyan rêberê bes ew nexwediye biryarê biryar li Qendîlê û bitalî ew ê nema danûstandinê Qendîl bike la şer lê jêla dide ew ê berê xwe bid Kurda û rêxistinê Kurdî din hene û kesê sivîl hene û şêx û axa û beg û kesê akademî universîte heye ew ê Erdogan di riya wan re û hevalê wî Kurdî derketine berleman çil Carbekir, çil Orfa, çil Êdin ew ê di riya Belê temaşevanê ji bo gotûbêjiyeka bêhtir û zanîna dawîn zanyarî li ser civînên ku riyadê hatine encamdan û şanda Encûmena Niştimanî ya Kurdî weke şandeka li ser astê bilind beşdarî tê dikirin. Hatî da mêvandariya xanim Fasla Yûsef endama
ئەمینداریە گشتیە دەستەیە دانوستاندکارە سووری کردە خانم فەسڵەت بخێراتی دەستپێکێدا ناڤەڕۆکە جوینان و بریارە هەری گرنگ ئەو بوو و ئەنە کەسە وەکە لاشێکی سەربخۆوێ کار بکێ بنەریناتە ئەv بریارە هاتی ستاندن کوانە کەسە وەکە لاشێکی سەربخۆوێ کار بکێ وێ چ باندۆرەکێ لە دۆزاگەلێ کورتکان گوێ چ خۆرە بێنێ و چ پێشات نەدروست بکێ بوو ئێ هەری گرنگ و بالکێش دوان جوینێ گۆل ڕیادێ چێبوون ئێ ئۆپۆزیسیۆنا سووری ئێ گۆمە سەرخست وەک کورد ئەو تشتێک و هەری گرنگ بوو دوان جوواتا گشی دەبڕاستیژی ژبەر ڕەوشا سیاسی بتەڤایی ئاسووری و هەلوەستا جوواکان ناودەوڵەتی و ئەبانا تەفدی ئەمزانن ئیرۆ بریار نەما دەستی گەلی سووری دەیی تەف گۆ هات گۆتۆ پشکردن و ئەم لەسەر باش ڕاوەستیانژی و تشتێ ئیرۆ گۆل هەرەما دەرعا چێ دەبێ و حۆران چێت بۆ تەسعیدا عسکەری ئەم باش لەسەر ڕاوەستیانە بەس ئێمە بتایبەت وەک دەبێژی تشتێ گرێدایی بدۆزامە و کوردی وێ و ملەت ئێمە و ئەنجومانامە وێ ئەف بوو گۆ ئەم کاربن ئۆپۆزیسیۆنا سووری ڕێکبەریا سووری ئەم خوا نیشان بدن وەک مکەونێکی کوردی ئێ هەفتا ئەم خوا لە تەڤلی وێ دەستایە دانەوستاندنێ بکەن وەکوون زانت کۆنگرێ ڕیادێ دەدەما گۆ ئەم حازر بوون شخوا نونەرێمە دریا تیلافا سووریت حازر ببوون ئەم چەند کەسایەت جی هاتبوون داوکردن بناوی ئەنجومانە نیشتمانی کوردی ڕاست ئەم حازر ببوون و بەس ئەم دناو لەستا کەسێ سەر بخۆ دەبوون ئستاز براهیم بوو هەگەز ئەس بووم هەواڵی مەیدا ئامادە ببوون divê civatê de bi rastî ji ber gelekî sekin li ser çêbû mamoste Ibrahîm di destaya danostandinê de bû di wefdê dişanda a tefawudê de bû me dixwest ew a bêtir heya ew destaya goberpisyariyê heyet tefawud em jêr dibêjin me dixwest ku em di wê dekê de em karibin nûnerê xwe tespît bikin ناماک جوان جمەر هاتبوو خواستبوون ئەنجومانە نیشتمانی کوردی ببینن ئەم ڕوونشتنێک جدا بوان ڕوونشتن دەستایە دانەوستاندنی ڕا ئۆپۆزیسیۆنا سووری مە لە وێ دەکەی تەکەس کرد ئەن و گیای ئاستەکێ نەما تێ قبولکردن ئەنجومانە نیشتمانی کوردی بلاشێ خوا پارتیە خوا بە هێزا خۆی لەسەر عەردێ بە هەبوونا خوا بملەتێ خوا وەک کەسایەت دەبێ قبولکردن یعنی ئەم دەبێ ئەم وەک berê şeş mukewin di laşê vê destaya danewstandinê hebûn em divê got meclisa encumena niştimanî Kurdî bibe laşê hefta ê got bê qebûlkirin. Baş xanım Fasla ev bi carek hatîstandin karkirina nekese weke laşekî serbixwe wê dikaribê çi bandorê çi guhartinê durist bike û ev biryara he jî em got karî heyetî kirin wê çi hêzekê bidê eneke ser astê navxweyî û ser astê navdewletî jî. بەلێ بێگومان ئەو بوو تەف گوت بە هۆریامە دەڕاستە گاوک بدەرەنگی بوو تەف گو ئەم دەبێژن گاوک پیرۆز بوو گرنگ بوو ژ ملەتێ مەرە بەس بدەرەنگی بووژی بەس بوو بەنگەهێک ڕۆژێ بێک ئەم کارنگەلێک تشتا لەسەر ئاوا بکەن ji ber mixabin gelek carî em li kongrê ê opozîsyona Sûrî wan em amade dibûn timû dayîm em ji sifir me dest pê dikir ana evaya bû bengehek ji me re em nema gotûbêj dikin bi rêkberiya Sûrî re bi opozîsyona Sûrî re û em bêjin evaya bû bengehek ji me re ji nihaw pêv em nema tê qebûl kirin illa got encumana niştimanî Kurdî wek mukewinekî serbixwe bê qebûl kirin a dijî em em laşekî serbixwe berê hem rast em hebûn di rêya îtilafê de em nizanin îtilaf îro em wê em li hevin ca gelek carî em muxtelifin ser gelek qadayê Kurdî em nema dibêjin ew rê tenê ew xeyar li pêşiya me heye em îro me xwe destnîşan kir me xwe nîşan da di nav opozîsyonê wek laşekî serbixwe em ê karibin bêguman di rojê bê de îcabêtir berevaniyê bikin mafê me wek mukewin rast ana jî hejmara me hîn tê diqelse di rojê bê de di kongrê bê de belkî sibê tişnîdî jî çê bibin em nizanin ez bêjim evaya bû bengehek sereke em ê karibin gelek tişta li ser ava bikin di rojê. Xanım Fasla çinda te amêja jî pêkirte got biryareka dereng bû dereng eneke weke laşekî serbixwe dest bê kar kir bi nerînata sedem jê çi bûn ku ev biryar bi heta vê demê hal û paş kir.
سدم یک جه مالا کردی نلسر هبو براستی اف یک جه سدم ابو گوما و کرد منی کاری بو ام تفگار خوی سیاسی کردی بکن بیک کلوس بیک نرینا سیاسی دناب اپوزیسیونا سوری ده اف یک جه وقت بیجه سدم یگو ام لواز و قلص ببون هنکیل سرماسه آدجی اپوزیسیون بخوجیش بو هنکیگ ام وقت بيجي ام واقعي بن اوبوزيسيون جي بوي ثقافتا قد بن سيا بعض بالدهي صالا ماي او هنا بهورياوي بدوزا كردي وقضيه كردي بهوريا مدي يعني كار جير دبابو او كار هات كرن وام جيان ارمانجي خو بوك ما قو تبقو بدرنجي بوجي جبر وقتات درنا باوبوزيسيوني نو وقتو يكي كرد لسر ما ساكروني تشتي بخوازو تشخر بنفيسينه يعني بتعبيتي ببرفانيتي دفيت كارب اي مقابلي ترونشتي تشاواوي دوزا خاب قضيه ملتي خاب ما في ملتي خوتي قانع بك يعني هناك وقت جير دبابو براستي درايا مدي قافك سركفتي بو قافك بيروز بو قافك باش بو ما اجاتي خستن بردوامي وكارو خبات كوك ام كاربن حتى دروجي بيد ام حرتشي باشا خانم فصلا كاركرنا انا كسيل سر قلك بريان جبهاتان بجن برباني كنت بر ما في قلي كرد بون ده کوالسیون ده و دسته بلند دانستان کار سوری دژین ها کارت که اف کارکرنا انا کسیل سر برین برفره چطای بد مدیه که دوزا قلی کرد من هذا دبهوريا مد دوزا قلي كرد يعني سوريا باشروجي دنما تجار سري وجروشا سوري بتفاير ني كرن هجر دوزا كردي جار سر نبه افايا براستي جد الخشي بو غوفي نقلي مدجوا تاخذ اوبوزيسيون ودي مج دبيوان دجمر دغوتن دغو نما دغو ايرو روس وامريكان دوزا ما في ملتي كرد كام نما كارن وقت ما بري هجر مدغو كرد ننا نشت كسن نش سورينه كسنش دروي سوري هاتنه او جيروك نماتين قبول كرين كرد ملتكي خدي ديروك خدي مافي خدي هجمارك جرينجي مكونكي سركي اللي سر عردي دجبولوجي هجر ام بخوازن سوريا باشروجي سوريا كديمقراطي بسوريا كسركفتي بد واند قود بهوريا مد دفي ام قاربن هنكي دوزا كردي وملتي كرد ام انصاف بكن ووقت بيجي دستورا بي كردانه ماتي قبول كرين باشا خانم فصله انا كسات چه پروژه هنان کو چه حاضر کریه داکو لسر هر سی بران لسر برین کو بربانی دبر ما فگلی کردت که پیشکش بکی و پروژه هنا پروژه مهنه پاسپورت مهنه قانونی مهنه هر تشتی مهنه ام ما الويدا كيجي ما باش وقتا ما دانوستندن بهف دور كرن وحتى جو مكاريب وام فينا قسنج بكن وك مكون ما جوان دغو ما جو ام اري ام شاندام انجمانا نشتماني كردينه ام ممثله ملتي خوانه بس ام خوازن ام ناماكي بكين نوا ام نكارن دانوستندني بكن لسر ما في ملتي خو او ما في بمرتنيغو ام بكن ابايا بوي خطا سور ما في ملتي كرد دوزا كردي يعني او بهوري تشيبو براستيجي يعني مردگی آستکی کاریم برهما خودده او کار و خبات و نضالا گومکر گیای آستکی برهما خودده و ایرو رو اویک جوی برهماوی کاری بود درایا مده ایجا آخری بالکشی ام کارم بکن برهما گوته خواستن و کاری سر پی انجمانا نشتمانی کردی مرحله دستوری ام چاوا کاربن ام ایجا مافی ملتی خود دیکن دستور کده و او دستور ملتي ما وما في بباريس باشا روجا سوريا بعدش خانم فصلا برسك جداج جبينين الرياضي او جوا دمان هذا انا كسا وكنونري سركي ملتي كرد لرجاباي كرتاني سراستين عبدالتين ولايتيت كي وبربانيت برما فيدت كي روشا بجاري عفرنا رجاباي كرتاني روج بروش خراب تردبي انا كسا دنك تيرا بنت كزورش انا كسا كاري كسر اسنا عبدالتين كي دا خوازنا كي دا كو ريكريك لبابن بيكرنو ودزيو تالان كرنو وريكرنو هەوڵە وەرێدان و ڕەوشە ئافرینی وەرە چارەسەرکردن و باشترکردن بێگومان ئەفرین بەشێکی گرنگش کوردستانە سووریە و جیکیوەی تایبەت لە جەم تەفگەرامەی سیاسی جەم ملەتێمە جەم هەر کوردەکی وەلات پارێز
از بیژن بلکی انجمن نشتمانی کردی چه د داخویانی خوده چه د نرینه خوده چه د آخافتنی خوده چه د جواتا گو شاندا می پیوندیش در و چوی کی جان دولتی گلکتی کلی کرنه سیسیه هی و به جاردوی هر فرانسا رونین و بسیار حکومت فرانسی ببینن ما گلک وقت بیجی وسائق و مذکرات مرا کرنه مجموع ما دنگه خو گیاندی نتوی یک بویی ما گیاندن ایما فی مروفا یعنی دریک نمای و انجمن نشتمانی کردی لی نخستی و ما کار کریه سر آستک بلند بس ده بهوریام ده روشا عفرینجی قريداي بروشة سوريا بالتوايجي يعني وأف روش العفرينجي وحتى داوي بردوام نكه بتشاو عم بينين إيرو رو مسألة عسكري لسوريا برو داوي در برو قناغا داوي در حسمي در إيرو باشوري سوريا جي شر كفتن شيء دبن ورجيم فجر وقت بيجي جارده دستلاتا خل سر منطقة شيء ده بهوريام ده وروشة عفرينجي جار سر ببه تفقو جمع أم جلكي بيشيان ام ديجن تركيا دولتك داد كربو ام ديجن اف جروبي مرتزق ايجو وقت بيجي حمود دس دريجاي وحمود تشتي خراب در حقيقه ملتي متكرن جيش المزاريه وملحد دريجي مدوس كريجو اف هيسي تشكداري قريج اف مرتزقانا جباجاري عفرين دبي دركبي دبي خلكي عفريني وقت بيجي ريفا بريا باجاري خوبكن بس يعني اوجي قريداي باجنداتي روشا سوري بتوايفه از دبیجم عفرینجی وضعی بشکش سوریا و دروجه بیده و روشاویجی ام خانم فصلت النابه قلتني خذ بحث سردانه فرنسا كل لقر كيا لسرب خواندنش انا كسروك بفرمي هاتيا نابروك جوين انه اگر سردانه فرنسا كوني شو و خواندن هاتی و برنگا کی فرمیج انجمن نشتمانی کردیره و شان دامه آپی وندی جدر و هرن رونشناوان سيسيه هيفيه بيقومان يعني مجاري سركة روشا ملتي ما يكرد أهرما كردستاني مثلا دستورية ما في ملتي كرد بشتجريا فرنسا وقت دولتك سركة أم دبينن يعني هالوستيويج علي كرداد جيد الراحتية براستي أم قاربن جارد وقت بيجي هناكيج إيشي خواج دردي ملتي خو أم بجينن وان جبر امزانن ایرو دوزا سوری بتوای سرماسا دولی جی کتبیجی قالك سباز بوي خانم فصل يوسف عندما ميداريا قشتيا دستا دانوستان كارا سوري كل استوديو لقلم بي قالك سباز خانم زور سباز فهده درا كرنا سلوغان وقالوا وينين خو بالا كرنا بارقان رجيم دا بردوامه دوهجي لبجاري ديركي فهده دا خوازجه ريخستنا بزيشكن بسنور كر کو بارگاه لشکری آنچاران کو تجنید الاجباری والا بکن به مبستا رادست کرنا ویش رژیم اسد را اوا چند روژن چکدارن پیاده دست براکرن آل و وینه و لوگوین خواه جهندک باجارین کردستان سوریه دکن و بحثا اگرا وگرا رژیم سوریه جبو باجارین کردی تکرین لگوری گو روزنامه که نزدیک رژیم بلاف کریه پشتی گوره وبریا پیاده دست براکرن آلن خواه هر وها وینین شهیدین خوا وینین عبدالله اوجلان جادهین باجار قامشلو حسه ککر بحثاوه که تکرین گو هندک ناوندین دیرک ایجی وی ورن رادست کرن جبو رجیمه لگوری زانیارین آرکه گو چکدارین پیدل دیرکی بارگاه خویا لشکریان چار یا گو بکره دابو رخصنا پزیشکن به سینور والا کر به مبستا رادست کرن ناویج بو رجیم سوریه جالی خواه سرکرده تفدم آلدار خلیل راگهاند بو گوبریارا راکرنا آلو وینین شهیدین وان دکوواره پیشکتن و رخستنه ده گوبگوتناوی او آلو وینه جهن وان ین تایبت دوی هبن لروجنامه الوطن گونیزیکی رژیم سوریه افتشت رد کر و دیار کر گو راکرنا آل وینیان تی پشتی ریکفتنه که ناورا پیده و رژیم سوریه ده و بحثا اگر عجیبه جیکرنا همان تشتی لباجارن عامود و سریکانیه جیکر ده همان مجارده الوطن راگهاند گو رژیم اسد دلنیازه گو ناوندا خویا لشکریان نچاری وگرینه هندک باجارن کردی و دیار کر گو راکرنا خالین کنترولی لباجارن قامشلو حسه که دست پیکه و دمک نزیک ده و خالین کنترولی ین هفبش دناورا رژیم اسد و چکدارن پیده ورن آوا کرن لگوری آگاهین آرکه گو پیده و رازی ببه گو چکدارن یه پگه تولی ارتشا رژیم بکن هروها و آلا رژیم سوریه لسر دزگهن حکومی مینا دزگاه آب و الکتریک بلند بکن. بریا چند روزان چکدارن پیاده آلوینین خوال باجار قامشلو جرا کرن.
هفدمی ویکی جی رژیما اسد دست به برفرح کرن و بهز کرن خالن خوین کنترول لباجار قامشلو کرن. هر دم پیده ادعا دیکه گو او روش آوای کردستان بریو دبه و دبیجه گو تو چالاکی به رازی بون و ارکرناوی نایل درخستن. لرژیما اسد بردوامه دیکارین خوده به گو تو آستنگی جوان را ورن چه کرن. پشت 7 سالان جارکدن فرقه پیشنگن البعث انگو طلع البعث لبشار حسکه و قامشلو به آمدبون برپرسن پل بلندین پارتیا البعثتنا وکرن به آمدبون هر یک جایز الموسى پارێزگارê حەسەکێ و فایز محەممەد سەرۆکێ پۆلیسیان ڕژێ ماسد لە هەر یەک ژێ باشارên قامشلۆ و حەسەکێ دوو فێرگەن پێشەنگن ئەلباس هاتن بەکردن و تێدا 208 قوتابی وەکو پێشەنگن ئەلباس بەشدار بوون ئەوژی پشتی 7 ساڵان ژێ ڕاوەستانە چالاکیین ئەلباس لە کوردستانە سووریێ تێزانین و چالاکیان ڕژێ ماسد و پەرتیا ئەلباس ڕۆژ بڕۆژ بە ئەشکەرە و ئەکتیڤکردن ئەکتیڤتر لە باژار و باژارۆکە ڕۆژەبای کوردستانی تێن دەرخستن دەهەبدەمێک و پەیدێ دبێژێک و کوردستانە سووریە دبن کۆنتڕۆڵەواندەیە. بەڵێ تەمەشوان نێژە هەر لەسەر ڕاکردنا پێدێژە سلۆگان و وێنە و ئالێن خۆژە ناوچەیان ڕۆژەبای کوردستانی و ڕادستکردنا هەن بارەگان بۆ ڕژێمێ سیاسەتمەدار وێ یەکێ بێنزیکبوونا بداوی هاتنە گڕێبەستێن پێدێ بێ ڕژێمێرە پشتی دەردۆرە 7 ساڵان جێ شەهیدکردنا بە هەزاران جێ جوانن کورد و گرتن و ڕەباندن و خۆپەرسکردنێ. صار اف تشتيك وانا هال جزيرة قومي او يعني توافقك انه بري رجيمي وبياده ومنطقه على الاغلب بخازبن تسليمي رجيمي بكن وتجاره بيوندين نوبري رجيمي وبياده نتشتكي نويا تجاره قط نبويه جداس بيكي دو بياده ورجيما اسد بيكفا بهفرا متوافقا وبهفرا إدارة جزيرة دكن إدارة هريم كردي الرجاوي كردستان دكن إجا قيادة كل جزيرة أف آلا وتشتخو هليدنن ودوريات مشترك ويدر كيفن أما داكو تجربة عفريني تكرار نبي يعني تدي ترك هرشا دكي ترك دبيجي از العفريني مال منبرانا وستما زوارم تلابيضي سريبانية أو دبيجن أمي حجتج دستي تركا درخن لأز بيجم هر تشتك ايوان شام برياري ددي و اوجي تنفيذ دك اجباري فهم بيجن وقتات بيدي هات منطقه استلام كر دست بيكج منطقه بردجلي وبيدا تشو حتى قهاش حدودي كردستان عراقي ودست بيكر حتى قهان عفرين وهدي هدين هذا جبوا استلام وتسليم موضوع جويد عفرين تسليم كرن كوباني بدس بيكري انا هناك الهرمات جزيره مواقع تسليم كرنا وقع طلاع الحسكه تسليم كرنا هدي تخيت كي او اتفاقات قلنا قبا بشار الاسد وبوتين دتشيبوي روسيا وين اتفاقيه تنفيذ كان في الدوره ميليشياتي عسكري المنطقه نمنه تخيب هدي جي دس بيكرن ومناطق دس بيبقرن او دوره هاتبون يا حراسه السر اباري نفط وجندي غامر وتشتي وهنا دس بيوت كي خلاص بي ومناطق رادسي ريجيم كان جبر بردامیا پیده ده سیاست خفرسکرنه و کریارن چود در حق ولاتین کردستان سوریه ده خلک و دبره گلک جه کریارن وان چک دارن بیزار بونه زنیارین بهتر لسر کریارن و راپورت ده. پیده دریا چک دارن خواه ده کریارن خوین چود لدیجی گلک کرد لکردستان سوریه بردوامن. گو او چکدار روزانه کریارن خراب در حق همی ولاتین دبره دکن. گو هلای خلکن دبره گلک بیزار ببین. وکو نمونه که لسر بیزار بونا خلکه چکدارن پیده خلکه نه چار دکن گو به تنه لکنالا روناهی تماشا بکن. داکو او نفشنوش جوانان لسر رامان و ربازنوان مزم ببین و همو کنالین گو نب ربازوان ربین هاتنه قدغه کرن لکردستان سوریه. هروها وان کنالان به دجمن دبینن و کسین گو لی تماشا دکن خاین و چته دبینن. هروها پیده روزانه چالاکیه که یان خودپشاندانه که لدار دخه و خودان دکانان نچار دکن گو دکانن خواه قاپاد بکن و قدغه کرن هاتن و چونه دکن داخل که نچار بکن گو تولی خودپشاندانن وان ببین لو ما افتشت بوجه نرازی بونا خلکه دوره. خودان دکانه که جار کره دیار کر گود از نظانم او چجمه دخوازن تاوی گو باج لسر خودان دکانان فرض کرنه
لی او روزانه چالاکیه که لدار دخن بتنه جبر پروپاگاندا و ریکلامه حتی گهشت آسته که گو خلکین چار دکن گو درکوین خوپشاندانه که دبن ناو پشتگیریا من بج تاوی گوان بخواه من بج را دست کرن. هر درباره خوپشاندان پیاده آجوکارکی اوتومبیل گل سر ریا دیرک قامشلو کاردکه دیار کر گوی اوتومبیلا خواه فروشت جبر پیاده و کریارن وی گو بگوتناوی او دهات نچار کرن گو روزانه بری خوابدن درگه سیمالکا یان درازوره یان جی رقای هر وها بجداریه دهمو مراسم و چالاکی پیاده ده بکن. رژیم سوریه جی کریارن نزیکی وان کریاران دکرن لگلک جاران خلکن کردستان سوریه بریارن وان رد دکرن و جیبجی ندکرن. تاوی گو رژیم اسد رژیم کستم کار و دجمن بو. لینها خلک نویرن بریارن پیاده رد بکن. گو چه کسی بریارن وان بجه ناینه دریا گروپا بناو جوانن شورشگر گو کاروی به تن ایریش و لیدانه لسر کسی گو بریارن پیاده رد بکن تین سزادان. تماشاوان نێژا ji bo gotûbêjiyeke bêhtir li ser dawîn tevgera pêdê li Rojavayê Kurdistanê hat destû dida mêvendariya xanim Sara Hemedok endamên Nûneretiya Herêma Kurdistanê ya Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriye kiriye. Xanim Sara tu bi xêr hatî. Dawîn zanyarî dawîn tevgera pêdê li bajarên Rojavayê Kurdistanê bi taybetî debera Rojhilatê Çemê Feratê راکردنا سلۆگانانە وێنە هەر تشتێک سەر بوابە بێ و بەرینها ژێڕژێمە ئەسەد بکرێم کارن بێژن وەرگرتبوونەها هەمواتنە بالەکردن ئەو ژۆکە ئامادەکاریەکەیدا و ڕادستی ڕژێمە ئەسەد بکەن ئەف تەبگەر ئەف کارێک و پێدێن هاتکێ شواتەیەکی دێ چه نامەیەکی دێ خوێکردن بلا أمزانة بن يعني الدسبيك أساس سويد يعني بشكلك رسمي بشكلك فرميت إداري كردي راس لروجافاي كردستان شينا ببون أوي يعني أم الشهرين هي لسوريان يك إدارة بو يك حكومة بو إيما لروجافا ددوبون هر حكومة شهبو يعني الدسبيك أخذ أصلا إدارة ذاتي نبي تنيبو حكومة جي بير هبو هر مؤسسات ويني فرمي هم هبون حتى أمزانة بن موظفين بي هم مراتبي خوش حكومتي وردقرتن يعني براستي أو أنا لمنطقة كردي دو حكومة بون دو إدارة بون هر يبيادي بون هر نظام جهبون بل باشا أب تبقى بكشان أو ناقي يابو بيديج بجان رجاوية كرساني شدي قيا كرن وەکو شرۆڤەکارن سیاسی بژن و ئەف داوین بە گرێبەستا ناوبەرە ئەنگۆ ئەتیفاقیە ناوبەرە پێدێ و ڕژێمێ داهاتێ بژ کاری ڕژێمێ بە پێدێ نەما لەوما پێدێ کاری ڕۆژاوای کوردستانی نەما و دوێ خۆ بەکشێنێ بنەری ناتە چواتەیەکی دی وای ڕاست چاوا دەستپێکێ ئەو گرێبەستا ناوەندی نظام و پەیادێ دەچێبوو چاوا پەیادێ بوو حارس جبيري نفطير تشاواج بيدي بو حارس مؤسسات اي فرمي نظامي تشاواج نظام هاتك شاندن وتسليم دا او هريمانات تسليمي بيدي كرن انا يعني دوره بيدي نما وانا ونفسا وديس البقر النظامي وافجي امزان بيبري دمكي اتفاقيات دو اورتا مجموعة ضابطي عسكري نظامي ولا عسكري بيادي تشيبون القام شلو تشيبون واتفاقيات وانا تشيبون تشاوا تش مناطق هنن بقرين اللوان وهر بريس صالح مسلم جي او جي داخو ياكرن هروي اتفاقية بنظامي ربكن بشروط بيشي جهبن يعني بنارينا تا أب تشتاق وهاتي كرنا ريكفتنا يعني بو رجيم ست فرمان باكريو وقريب استوها داوياتي أو ريكفتن السبيك إذا ريكفتن شاو أم بريم زانن بش السبيك عويد بكيكي بنظام متفق بون هر أنا جي متفق بون اللي مخابن أو خويني شهيد ما حفظ حزار شهيد لروج آفاكتن شبو حارستيا مناطق نفوذ نظام بكون و مؤسسات ديواني فرمي بكن وكيرو ام دبينن قتشاوا تجنيد الديركي حاضر دبقى فقر النظام قتشاوا مؤسسة طلائع البعث حاضر بدست بيدك القامش له الحسكي يعني هروي نظام فقر جيخوا باشا بنارينا تدمكو نظام رجيم سوري فقر وكا بري كنترول بكي
وەکەک و هاتە خویاکردن و ڕێککەوتن هاتێکردن یەپەکێ چەکدانی پەکەوێت تەبلی مخابراتên em گەولەهەیە سووری بێپەرستنە سووریێ ڕەوشە ڕۆژاوای کوردستانی و بەرەف عقارێکی وە بچێ باشتر ببێ خراپتر ببێ أنا حل ميرن هنك قسم هنن يبكي المطاري من جلي جيش سوري الخكرن وتوان بونن يعني بين تبوان دبو وإرادات دولي هي يعني هر نظام فجر جيخوا نظام نفوذي ببا وقخوا أجر نب تشتكي كيميان زيد وكبري ومقابلي شو مقابلي إيران نفوذ إيران كان بأبجد أخوازي إسرائيل نفوذ إيران لسوري قل كي كان ببي وشي ميليشيات إيراني قدوري حدود إسرائيل بكهذن وتم مصالح قواعد أمريكية السوريين يعني مصالحي وإيه نظام سوري ديجي هفتنن يعني أو تعدى نظام سوري الأمريكا تنا بأمن بينن نرينك يعني اتفاقك دولي تشي دبد أورتا أمريكا وروسيا يعني أثناء رجيم سجبوي دبرين رجباء كرساني برازيبونا أمريكا حكما برازيبونا أمريكا وأمريكا أجر رازينا باجي ندهشت يعني قالك سباز جبوي خانم سارة حمدوك عندها معلومات هرما كردستانية أنجمنا الاجتماعية كرد لسوريا والاستوديو لقنا من بوي قالك سباز خانم جون كينغ برپرسیاره پلا برندی بشه مروی ده نتوانی گرتی ده در راپورت که دش با انجمن اولهیان نفدولتی گود کو روشا پرانیا نفچین سوریه روش بروش خرابتر دبی درباره روشا بجاری عفرین روشاوای کردستان بروباجی راستیان گود کو روش باشتر دبی و ریا گهندنا لیکاریان جبو عفرین بکریا راپورتك برنامج مروفي نتوين قرتي دبيجيك وروش بجاري عفرين روجاوي كردستان برف باشبوني و دچيو جا اليه مروفي و گوهرتنين برچاف چيبونا تركيا به تمامي باركي خورد بي جون كينغ بر برسياري پلا بلندي بشه مروفي نتوين قرتي ده راپورتك دجبو انجمنا اولهيا ناف دولتي گوتكو روشا بهترا نفچين سوريا روج بروش خرابتر دبي و دا خوازا گهندنا اليكاريان جبو وان نفچيان كر و درباره روشا بجاري عفرين روجاوي كردستان جون كينغ جيغري برپرسياري برنامج مروفي نتوين قرتي دراغهاند کو روج بروج روشا بجاري عفرين روجاوي كردستان باشتر دبي و ريج بو گهاندنا اليكاريان وكريا هروها جون كينغ دا زانين بهتر اليكاريان کو جبو عفرين تنا شاندن جاليه تركيا و رخصتن تركي و نتوين قرتي وتنا شاندن و تركيا به باشي باركي خول عفرين راد بي فقوتنا جون كينغ ده دمك ده تيكو بهترجا 200,000 درب درن بجاري عفرين دي كامبين كو بيدي افاكرنا ولسر السنورين تركيا ولنافچين جدا جدا دمينن وبيتو اواكي اليكاري جوان را ناينا پیشکشکرن هروها اليكاري جبو سويل نافندو نافچين بجاري عفرين ناين پیشکشکرن جيگري برپرسياري برنامج مروفيد نتوين يگرتي ده اما جاب باشبونا روشا اولهي ومروفي كر لدراستي ده ترور کرن بن چاف کرن وارگرتنا پریان دزی تالان کرن ویران کرن جالی گروپن چکدارین سر به حکومت دمکیه سوریا و کو ترکیه پشتوانی وان دکه بردوامه گوتنا جون کینگ ده دمک ده تیکو گوهرتنا ديموغرافيا بجاري عفرين روجاوي كردستان او بجه کرنا عرب نافچين دنيا سوريا لگوندو نافچين عفرين بردوامه وكار گهشتيه و چنده کو دست به شوطاندنا دارستان عفرين تکرنو به تایبتیجی دارن زيتون عندك خلق رسن بجاري عفرين هيفيا وان به باشبونا روشين مينه وزیر درب روسیا سرجی لافروف ده افدیتنا که ده گود کو سرکاتی سوریه و کو برپرس ده بربش کی ده صدم رودان کریز سوریه ده تکازیل سروی که کر کو صدم سرکا دستوردان ولاتن در و ده روشا سوریه ده بو به ارمانجا جنو آماده کرنا نخشریا ده بره وزیر دربای روسیا سرگی لاوروف تکسکر کو روسیه پشتوانی سروک سوریه بشار اسد دکه نجبر کو او بدل روسیایه لیج برکو او سوریه به تمامی جترور د پاریزه لګور اخافتناوی لاوروف سربار کرد هفدیتنه که تلویزیونی ده لگل کانال 4 یا بریتانیای او گود کو سروک سوریه بروانیا د بر سروری اولات خود دکه جترورا کود 2015 ده ج کنترل کرنا شامین زیک بو لاوروف ده همان هفدیتنه ده سروکاتیا سوریه وکو برپرس د بر بشکی ده ج صدم رودانا کریزا سوریه ده دید او تکزیل سرویه که کرکو صدم سرکی شویه که دستی وردانا ولاتن در و دروشا سوریه دبو با ارمانجا جنو آماده کرنا نخشریا دوره ولادیمیر پوتین سروک روسیه جی گوتو بو که روسیه 1140 لشکرین خواه
û 13 balafirên şerker ji Sûriyê vekşandine di çend rojên borî de û got ku vekeşana hêzên Rûsyê ji dema seredana Botîn ji bingeha Himêmîmê re dest pê kiriye û taneha berdewam e. Di heman derbarê de Wezîrê Derveyê Rûsyê di hevdîtina xwe de li gel heman kanala Brîtanyayê gotibû ku ew ta dawiya sala 2018 hêzên xwe ji Sûriyê ve nakşînin lê wê hebûna xwe li wê deverê kêm bikin. Şêrîn Kîlo Ark. شارل درع بردوام و نتوان یگرتی جوی که به فکر نو گوتریز در خواز راوستاندن شر لوی دوره دکه و به تایبتی پشت رودن فعلک دربدری که هجماره دربدران گشت 106,000 دربدری. نزیکی 22 سیویلان جیانا خواج دستدان و هجمارک دیبرین داربون. او جید بمبابارانه که ده کوته پیشبینی کرن کج آلیه چکدارن رژیم اسد و با لی باجاروک غصم لروجلاتی درعای او جی لی باشور سوریه و لگور دیدوانان کو بالافران دو بمبین مازن هاویتن در دورا باجاروک کو یکی جوان کومکه در بدران ارمانج کر و ده انجام ده او 22 سیویل هاتن کشتن. بردفکه بناوی کمیسیون نتوین یگرتی یا کاروبارن پنابران لأردن احمد الحواری گوت که هجمارا در بدران لباشور سوریه 3 جاران جبره بهتر بویه که گهشتیه 106,000 در بدری او جی جبر شر و پفچونن که لوی دوره رو دیدن و سربار کر که کمیسیون پیشبینی دکه او هجمار بهتر ببه. جدرکی برپرس جه ولات اردن گوت که این یابوری گهشتن بره کفتنه کش بور آوستاندن شر لباشور سوریه دناور رژیم و چکدارن اپوزیسیون ده هفدم مترسی جرودانا کارساتا کامرووی لدورک هستیار لنزیک اردن و اسرائیل. هر دوی درباره ده امیندار گشتی نتوانی گرتی آنتونیو گوتیرس همو آلی و خوندن جبوکو راوستاندنه که راست راست جشر لباشور روجاوای سوریه پیک بینن. دستیان نتوانی گرتی داخوانیه که دل سرمال پر راخوا گوتو بو که گوتیریس امیندار گشتی نتوانی گرتی به فکر اجو ایریشا لشکری لباشور روجاوای سوریه و بهتربونا هجمار قربانیان و بخوندیه جبو راوستاندنه شر. هر وها برپرسکی جو وزارت در ویا امریکا جی گوت که او نکارن تکز بکن لسر راستیا راپورتن درباری آگربسته و لگورزانیاری انوان کوشر لباشور روجاوای سوریه هیم بردوامه و هینجی رژیم روسیه بردوامن دو توباران اوی دوره ده و هین روش نزلاله. شیرین کیلو آرک. هن دانستاندکاران اپوزیسیون سوریه اشکره کرن که اپوزیسیون دست به دانستاندن لگر روسیه درباره ریکفتن و گرهن بشن پارزگاه درعه لباشور سوریه که دبن کنترل اپوزیسیون دبون جبو رژیم اسد کریه. همان دانستاندکاران سربار کرن که کمیته جه 6 اندامانات پیکانین که جه 6 سویل و لشکران پیکته و جه آلیه چکدارن اپوزیسیونیین لباشور سوریه دمینن هاتیه گریدانو جواتك دەستپێکی لەسەر سنوورێ پارێزگا سوێدار دارخستنا. وڵاتێ ئۆردن ڕاگەاند و ئەو دە کریزەکە داراییرە دەرباز دەبن و ئەو نکارن سنوورێ خۆ لە پێشیە پەنەبرن سووریە بکەن. بەردەبکە حکوومەتە وڵاتی ئۆردن جومانە غنێمات ڕاگەاند و ڕەوشا وڵاتێ وێیە دارایی گەلێکی خراپەش بەر وەیەکێ ئەو نکارن سنوورێ خۆ لە پێشیە پەنەبرن سووریە بکەن تەوی بانگێن بەکردنا سنوور. غنێمان دەهەمان دەمێدا ئەشکەرە کرد و ئەو ماتمایی مایەک و هەنێک ئالی وڵاتی ئۆردنێ بەرپرسیار دەبینن دەبار ڕەوشە سووریە خراپ و دەبێژێک و وڵاتی وێ پێشتەوانیە هەر ئاگربەستەکێ و سڤیلان بپارێزێ دکێ لێبەلێ ئیدی ئەو نکارن سنوورێ خۆ لە پێشیە پەنابەران بکەن. نتوان یەکگرتی ڕاگەاند و دەهەیەمە ساڵەکەیدا بهتر ژە 910 زارۆک لە سووریا هاتن کوشتن و بهتر ژە 361 ڕاستی شێوەخستنی هاتن لە سەردەستی ڕژێمە سەد و هەپەیمانی نوێ. لە یەگۆری راپۆرتەکە نەتەوەین یەکگرتی و هەژمارە زارۆکن و باندۆرە شەر لەوانکردیە پڕ بووە. کۆڕێژەیە لەشکەرکردنە زارۆکان لە سووریە گەشتیە 13 ژێ سەدیق و بە vê ڕێژێ زارۆکên سووریە دێ پلیا یەکێ دەنە لەسەر ئاستی جیهانێ دوارێ بنپێکردان لە دژی زارۆکاندا. لێگۆری ئاماران بهتر ژێ 27,000 زارۆکی ژێ دەستپێکە شۆڕەشە سووریە و حتاوەکەنە هاتنە کوشتن.
کچا کردیا بناوینا ایلا نبو پلیا لیکولی نرد واره کیمیا دا جه زنگا هامبورگ ل آلمانیا ورگرد نا ایلا نبو کچا کردیا کوپلیا لیکولی نرد واره کیمیا دا ل زنگا هامبورگ یا آلمانیا ورگرد بخواجه روشاوه کردستانیا یکمین کچا سوریه کوه پلی وردگری و خواندنا خویا پشتی خوناغا دکتورا بردوام که لهمان زنینگه کو به و یکی و به یکمین کچ کو ناز نبا لیکولی نرد کیمیا دا ورگری نائله نبو بخواجه باجار کوبانیه و د سال 2010 دا دکتورا جه زنینگاه حلب ل سوریه د کیمیا دا ورګرتبو خوندبان روجاوای کردستان لهرما کردستان به تایبەتی ل پارێزگا دهۆکێ پلایەکێ لە سەر ئاستێ زانکۆف دەست قۆبە ئانین لە ڕۆژاوای کوردستانی ژی خوندەبانên کورد پلایەکێ و د دوان د ئەزمونێ بەکەلۆریادا لە پارێزگا حەسەکەی بدەستێ قۆبە ئانین سێکەچێن ڕۆژئاوایی کوردستانê astayekê di zanîngeha Dihokê li Başûrê Kurdistanê bi dest xwe anîn û li Rojavayî Kurdistanê qutabiyên pûlê duwazdehan an gobekeloriya encamê xwe wergirtin û li Hewlêrê hejmarek qutabiyên Rojavayî Kurdistanê ji zanîngehan derçûn. Berî du rojan her sê xuşkên hev li zanîngeha Dihokê li Başûrê Kurdistanê ku di dema 4 salan de sal bi sal xwendina xwe de serkeftî bûn, pileyekê li ser asta beşên xwe bi dest xwe ve xistin. Her sê keçên bi navê Îstan Xelef di beşê endezariya sivîl û Helîma Xelef di beşê pizîşka Dinana û Şoreş Xelef di beşê zanîngeha birêya înternetê astayekê bi dest xistin. Her sê navborî bi xwe xelkê gundê Rimêla Şêx ya ser bi navçeya Girkêlê Gêvena ku li şema paytexta Sûriyê dixwendin lê piştî krîza Sûriyê bi mebesta berdewamkirina xwendinên xwe berê xwe dabûn Herêma Kurdistanê. Her li Rojavayî Kurdistanê jî du ji qutabiyên polê duwazdeha an gobekeloriya astayekê li ser parêzgeha Hesekê bi dest xwe vexistin. Li gorî ji derên Xwecehî ji bajarê Qamişlo ku qutabiyê bi navê Hesen Abdilganî Tîşî ku ew ji navçeya Aşûrî astayekê di beşê zanistî de bi dest xist ku ji 240 239.2 anî. Herwiha qutabiyê bi navê Zana Abdilkerîm Hesen ku ew ji navçeya Erbawiyê ye asta di duan bi 238.2 bi dest xist. Herwiha li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê jî ji aliyê xwe ve hejmarek ji qutabiyên Rojavayî Kurdistanê bi astên bilind ji zanîngehê Hewlêrê bi hemû beşan derçûn û malbatên van qudabiyan bi vî karê wan serfiraz bûn û hêviya wan ku zarokê hemû Kurdan di xwendina xwe de bi ser kevin. جبر زحمتی روشا پنابریه و باندورا قیران بوری گلک زور و زحمتی درباره هفجینی جوانن روشاوای کردستان ده درست دبن جبوه که بهم جارجی مهجمانه کافدیتن ورگرتنه دوی راپورته ده موان هفتیتنان ببینن Hevjînî girêdanek pîroz e ji bo hîlênek nû li ser bingehê hezkirin û rêzgirtin û pêkanîna jiyanek xweş di civakê de were avakirin. Ji ber qeyrana aborî gelek asteng li pêşiya xortan çê dibin û dibin sedemek sereke ku nikarîbin hevjîniyê pêk bînin. Xwedê eglebiyê xort ji Sûrî vegeryanê ji ber wek dibêje şoxel li wê de jî tune û eglebiyê xorta hatin vêdekê ji dev dêwbavê xwe qeriyanên hatin vêdekê bez bo fîhal û biçikekî bişoxelin ji xwar û li vê de jî şoxel tune ye û yani kanek ev xortê heye bizewicî ka wê ser çi esasî bizewicî bizewicê ne mal heye ne xanî heye ne şoxel vêdekê heye vaîro rogo zewicî li kampê ka wê her kûî dekê kon tune ye û yani wek dibêje şoxel tune ye. Ciwanek din yê Rojavayî Kurdistanê dibîne ku rewşa niha gelek zehmeta beramber rewşa berê ya ku gelek asanî têde hebû. خدای وضع انها نخوش بوا وضع زواج زحمت بوا شغل نمايا راتب نينين بري انها يكت شغلي هاي فكيت شغلي جهدت زوجي برهبون انها يكت شيء دهي فات شغلي زوري خويت كي انا نزكيا Li aliyek din hin ji xelkê Rojavayî Kurdistanê dibînin ku rewşa penaberiyê bandoreka nerînî li ser derûniya wan dike û ev yek tevlî qeyrana wan ya aborî dibe sedem ku nikarîbin hevjîniyê bikin. مرسل سنگی زواج دوی وضع اینها دا پنابریه با اصلا مزنه پنابری دهیل یعنی کیف مرا نخواشه یعنی ولات مری پاش خابیل وره و داره مثلا پنابری و لغربت و بی جیه و بی واره و یعنی کیف مرام به زواج نخواشه و دیانجی یعنی مرسله مادی یعنی اوجی وضعی که آبوریه آستان کریه کیفی مرام زیاده به زواج نخواشه.
gelek astengî û rêgirî dikevin rêya pêkanîna hevjîniyê de û bêhtirîn astengiyên aborîne wekû qelenê giran û dabînkirina pîwîstî û pêdiviya şahiyan û ew yek bandorek nerînî li ser wan durust dike û dibe sedema derengbûna pêkanîna hevjîniya ciwanan li welat û cihê penaberiyê. Ji kampa Dareşkiran, Berzanî Adnan, Ark. berê be dawî hatinê dubare ser nûçe. جبا دستنیشانکردن و پسندکردن نوێنەرن خوا de koalisyona niştimaniya opozîsyona Sûriyê de amîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê li bajarê Qamişlo civiya. Siyasetmedarê Bakurê Kurdistanê Osman Öcalan eşkere kir ku Tirkiye dixwaze ezmûna Qobrusê li Sûriyê bijî bike. Fuad Elî Gora gihand ku Tirkiye bi awayekî doza Kurdî li gel Qandîlê gotûbêj nake. پێدێ دراکردنا سلۆگان و ئالووێنین خوا و بالەکردنا بارەگەیان ڕژەیەمێ دە بەردەوامە. شاد بن.